60% y'abatuye isi bakunda umupira w'amaguru. Kuba bawukunda byatumye n'abawukina bakundwa cyane ku rwego rwo hejuru bitewe no kubigarurira imitima y'abatari bakeya ku isi. Ariko muri ino video tugarutse kuri top 10 y'abakinnyi bo mu Rwanda bakunzwe cyane kurusha abandi mu bakina umupira w'amaguru. Turaza guhera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere, aho tuza kuhasanga umukinnyi wigaruriye imitima ya benshi mu Rwanda. Tudatinze ku mwanya wa 10 turasanga umukinnyi witwa Rwatubyaye Abdul. Uyu ni umukinnyi ukomeye cyane w'ikipe y'igihugu Amavubi. Mu mwaka wa 2024 yigeze no kuba kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports. Akaba ari umusore w'imyaka 28 ariko akaba akunzwe cyane n'abatari bake mu Rwanda ndetse no hanze bitewe n'uko yagiye agaragara mu makipe atandukanye by'umwihariko ikipe y'igihugu Amavubi. Rwatubyaye Abdul yagaragaye kuri umwanya wa 10 bitewe n'uko akunzwe cyane by'umwihariko n'abakobwa cyangwa se igitsina gore. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 9 aho tuhasanga umuzamu w'ikipe y'igihugu Amavubi. Uwo nta wundi ni Ntwari Fiacre. Akaba ari umukinnyi ukomeye cyane bitewe n'uburyo agaragara byatumye yigarurira imitima ya benshi, aho afite tatuwaje nziza kandi zikunzwe n'abatari bake, kandi akaba yagiye agaragara mu yandi makipe atandukanye by'umwihariko muri AS Kigali FC. Uyu Ntwari Fiacre akaba yigaruriye imitima y'abatari bakeya by'umwihariko abakobwa, bakaba bamukunda cyane bitewe n'uko ari umuhanga mu bijyanye na football. Uyu kandi yaje gukomeza gukundwa ndetse no kumenyekana cyane mu mwaka wa 2024 aho yaje kugaragara mu mukino wahuzaga ikipe y'u Rwanda ndetse na Nigeria, umukino wo gushaka tike y'igikombe cy'isi. Uyu kandi ibyatumye akundwa cyane ndetse yigarurira n'imitima y'abatari bakeya, twavuga nka Shadyboo wamupostinze ku mbuga nkoranyambaga ze akoresha agaragaza yuko amukunze cyane ko ari umukinnyi w'umuhanga. Bikaba byatumye Ntwari Fiacre agaragara kuri uwo mwanya wa 9. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 8 aho tuhasanga umukinnyi witwa Mukunzi Yannick. Uyu kandi akaba ari umukinnyi ukomeye cyane aho yaje no kugaragara ku mwanya wa mbere mu bakinnyi bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Uyu Mukunzi Yannick yagaragaye kuri umwanya wa 8 bitewe n'uko akunzwe cyane. Yaje kugaragara no mu ikipe y'Amavubi, ikipe y'u Rwanda, bigaragara yuko ari umuhanga azi gukina cyane. Uyu kandi akaba afite umugore wiwe witwa Joy Iribagiza. Uyu kandi akaba yakoze ubukwe mu mwaka wa 2019 asezeranye imbere y'amategeko, naho muri 2023 agasezerana imbere y'Imana. Uyu Mukunzi Yannick arakunzwe cyane, ni umwe mu bigaruriye imitima ya benshi mu Rwanda nubwo yaje gusezerana n'iyi Joy Iribagiza, gusa ntibyabujije abamukunda gukomeza kumukunda cyane. Bikaba byatumye uyu Mukunzi Yannick agaragara kuri uwo mwanya wa 8. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 7 aho tuhasanga umukinnyi witwa Kimenyi Yves. Uyu akaba yabaye umuzamu w'ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu kandi yagiye agaragara no mu yandi makipe atandukanye, twavuga nka Kiyovu, AS Kigali, ndetse yaje no kuba umugabo wa Muyango nubwo nyuma baje gutandukana. Ibi byatumye Kimenyi Yves akomeza kwigarurira imitima y'abatari bakeya, kwamamara ndetse no kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu mupira bitewe n'uko yagiye agaragara mu makipe atandukanye nka AS Kigali, ikipe y'Amavubi ndetse na Kiyovu. Bikaba byatumye uyu Kimenyi Yves agaragara kuri uyu mwanya wa 7 w'abakinnyi bakunzwe cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 6 aho tuhasanga umukinnyi witwa Nzeyirwanda. Uyu akaba ari umukinnyi ukomeye cyane, yakinnye mu ikipe ya Kiyovu, akaba yarigaruriye imitima ya benshi cyane bitewe n'uko ari umuhanga mu gukina football. Yagiye akundwa cyane n'abatari bakeya haba mu Rwanda ndetse no hanze bitewe n'uko ari umuhanga udasanzwe. Bikaba byatumye uyu Nzeyirwanda agaragara kuri uyu mwanya wa 6. Nzeyirwanda kandi ni umwe mu bakunzwe cyane n'igitsina gore mu Rwanda kurusha abandi bitewe n'uburyo ateye ndetse n'uburyo agaragara, physical fitness. Tudatinze tugiye kujya muri top 5 cyangwa se mu bakinnyi b'umupira ba mbere bakunzwe cyane mu Rwanda. Gusa mbere yuko tubageraho nagira ngo nkwibutse, niba utarakora subscribe ngo ufungure inzogera kuri wacu wa YouTube, wabikora kuko ni ingenzi kandi ikaba n'inkunga ikomeye cyane kugira ngo utazagicikwa na updates z'ubutaha mu gihe tunyujije video kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Bamaze kubikora reka dukomeze kuri top 5. Ku mwanya wa 5
turahasanga umukinnyi witwa Nshuti Innocent, akaba yarabaye rutahizamu w'Amavubi ikipe y'igihugu y'u Rwanda, kandi yagiye agaragara no mu yandi makipe atandukanye twavuga nka APR FC. Uyu akaba ari umukinnyi ukomeye cyane. Nshuti Innocent ni umuzamu ukomeye cyane w'ikipe y'Amavubi, yagiye usama ibitego byinshi kandi bihambaye, bigatuma yigarura imitima y'abatari bakeya mu Rwanda. Bikaba byatumye uyu Nshuti Innocent agaragara ku mwanya wa gatanu bitewe n'uko yabaye umunyezamu ukomeye cyane kandi akaba akunzwe. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga nanone n'ubundi rutahizamu witwa Mugunga Yves. Mugunga Yves akaba yaramamaye cyane mu makipe atandukanye twavuga nka APR FC, kandi ubu ngubu akaba akinira ikipe ya Gorilla FC. Mugunga Yves ni umwe mu bakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze bitewe n'uko ari umuzamu ukomeye cyane kandi akaba n'umukinnyi ukomeye cyane. Ubu aho ari gukinira mu ikipe ya Gorilla FC, karigara imitima y'abatari bakeya, bikaba byatumye Mugunga Yves agaragara kuri uwo mwanya wa kane. Tudatinze tugiye ku mwanya wa gatatu, aho tuhasanga umukinnyi witwa Muhire Kevin, akaba yarahoze ari kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports. Uyu kandi akaba afite umufasha we witwa Cyuzuzo Delphine. Mu mwaka wa 2023 nibo basezeranye imbere y'amategeko. Uyu Muhire Kevin akaba akunzwe cyane rero, nubwo afite umugore we Cyuzuzo Delphine, ntabwo byabujije abandi bakobwa gukomeza kumukunda kandi bazi neza yuko ubundi afite umufasha. Uyu Muhire Kevin akaba yagaje kugaragara kuri uwo mwanya wa gatatu bitewe n'uko afite ubuhanga budasanzwe cyane, kandi no kuba yarabaye kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports byatumye akomeza kwamamara ndetse no kumenyekana. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kabiri, aho tuhasanga umukinnyi witwa Niyonzima Olivier Sefu. Uyu akaba ari umukinnyi ukomeye cyane, yakinnye mu ikipe y'Amavubi, ikipe y'u Rwanda ndetse no muri Rayon Sports. Uyu akaba afite umufasha we witwa Mushambakazi Belise. Basezeranye mu mwaka wa 2022 nyuma yo gutandukana n'uwitwa Nishimwe Donatha, aho baguranye n'umwana umwe w'umuhungu. Uyu Niyonzima Olivier Sefu akaba yakomeje gukundwa cyane n'abatari bake haba mu Rwanda ndetse no hanze bitewe n'uko ari umuhanga, kandi akaba yaragaragaye mu kipe akomeye cyane twavuga nka Rayon Sports ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Bikaba byatumye uyu Niyonzima Olivier akomeza kumenyekana cyane ndetse no gukundwa n'abatari bakeya, akaba yagaragaye kuri uyu mwanya wa kabiri. Ntatinze tugiye ku mwanya wa mbere, gusa mbere y'uko tuwugeraho nagira ngo nkwibutse niba hari umukinnyi wabonaga ukunzwe cyane mu Rwanda wakagombye kugaragara muri top 10 ukaba utamubonyemo, kandi kuri uyu mwanya wa mbere tugiye kujyaho ntuze kumusangaho, uze kutubwira muri comment ndetse utubwire n'impamvu. Uze no kutubwira umukinnyi wagombaga kugaragara ku mwanya wa mbere mu gihe uwo tugiye kuhasanga atari we watekerezaga cyangwa se wakekaga. Ntatinze ku mwanya wa mbere turasanga umukinnyi witwa Iradukunda Jean Bertrand. Uyu ni umukinnyi ukomeye cyane, yabaye rutahizamu w'ikipe y'Amavubi, ikipe y'igihugu y'u Rwanda, kandi yagiye agaragara mu yandi makipe atandukanye kandi akomeye cyane twavuga nka APR FC, Mukura, Gasogi ndetse na Musanze. Uyu Iradukunda Jean Bertrand akaba ari umwe mu baciye agahigo ko yaje gusezerana n'umugore w'umuzungu, umuzungukazi mu gihugu cya Canada. Uyu yasezeranye ku itariki 28 Gashyantare 2025 muri Canada, n'ubundi asezerana n'umuzungukazi. Urumva yuko uyu Iradukunda Jean Bertrand ari umuntu ukomeye cyane. Ikindi kidasanzwe kuri uyu mukinnyi ukomeye cyane Iradukunda Jean Bertrand wagaragaye kuri umwanya wa mbere, ni uko yagiye avuga yuko yakuze azi yuko azaba umunyamideli ukomeye cyane mu Rwanda, kuko yakunze imideli cyane, akaba yumva yuko yazaba umwe mu banyamideli bazwi kandi bakomeye mu Rwanda. Uyu kandi akaba azwiho kwambara neza ndetse bikaba byatumye yigarurira imitima y'abatari bakeya haba mu Rwanda ndetse no hanze. Uyu kandi yakomeje kumenyekana by'umwihariko mu gihugu cya Canada, aho yaje no gukora ubukwe n'uyu muzungukazi, agasezerana muri kino gihugu cya Canada, byatumye arushaho kumenyekana.